Kad kažemo isceliti prošlost, to znači raditi na zastarelim obrascima, odnosno nasleđenim obrascima. Praktično transformirati stare obrasce koje smo nasledili od predaka, uzeti obrasce koji su jako dobri od naših predaka i primeniti ih u sadašnjem realnom vremenu, odnosno živeti ih. Isto tako znači isceliti prošlost, baviti se određenom traumom koja se desila u prošlosti, odnosno baviti se stanjem svog tela, uma i duha u odnosu na tu traumu, jer neki događaj se desio, ne možemo ga izmeniti, ali možemo izmeniti našu reakciju, našu emociju i sagledati širu sliku svega toga. Samim tim što radite, vi u stvari menjate vašu tačku gledišta na sadašnji trenutak i na vaš život koji sada živite. I na taj način, iz tog mesta, kada iscelite prošlost, vi možete da kreirate budućnost. Šta bi to tačno značilo? Znači, u tom isceljivanju prošlosti vi ne odbacujete stvari koje su dobre. Vi transformišete stvari koje vam ne služe ili nisu dobre za vas, a uzimate i ostavljate one stvari koje su dobre i na jedan vrlo nežan način ih implementirate u svoj život, u svoj sistem. I tada iz tog mesta, kada ste osnaženi i kada dođete do svoje autentičnosti, kreiramo budućnost. Da, moguće je promeniti obrazac koji ponavljamo godinama. Samo je opet vreme u pitanju. Nekom će trebati malo vremena da promeni obrazac, nekom će trebati više vremena da promeni taj obrazac. Ali ono što je bitno jeste da postanemo svesni uopšte da živimo kroz neki obrazac koji nam ne donosi dobro. Pa tema unutrašnjeg deteta je veoma velika. I to je jedan rad terapeutski, odnosno kad radite sa terapeutom, koji u suštini može da potraje u linearnom vremenu godinama. To je velika tema. Rad sa unutrašnjim detetom je rad sa našom najosjetljivijom ranom i on se može praktično primeniti kada iscelimo, znači, to dete na sve naše segmente života. Jer često ćete vidjeti starije osobe koje reaguju kao mala deca. U suštini oni reaguju na određene situacije iz mesta tog unutrašnjeg deteta koje je povređeno. Ali ćete vidjeti isto tako starije osobe koje se ponašaju razdragano, veselo kao mala deca. Znači, one su uspjele da očuvaju to unutrašnje dete koje je veselo, nasmejano i bezbrižno. Tako da, rekla bi da se rad sa unutrašnjim detetom veoma isplati na duže staze i poboljšava kvalitet života svakako. U suštini trebamo da gledamo sadašnji trenutak i koliko je to prikladno za ovo vreme u kome živimo i za naš sadašnji život. Ako je taj obrazac nekako težak, krut, rigidan, onda verovatno dolazi iz tog nesvesnog dela i nasleđenje od predaka i dolazi po transgeneracijskoj liniji. Tu su nijanse u pitanju, tako da je tu najbolje raditi sa terapeutom i uvek mi je potrebno tu neko ko će da vam bude jedna osoba preko puta koja će vam pomoći da jasnije vidite taj obrazac i da vidite da li je to vaš obrazac ili je to obrazac koji dolazi iz nesvesnog dela. Ali u suštini jako malo je obrazaca naših. Uglavnom su oni nasleđeni, da li od društva, znači od okoline, da li od naših predaka ili smo ga doneli iz prošlog života.
pa ne znam baš da li deluje zastrašujuće, ali svakako koliko god ljudi težili da žive svoj autentični život, oni se toga i plaše. Zašto? Kad vi živite autentični svoj život, vi uglavnom odskačete od mase i od grupe. I tu se u suštini javlja taj strah od napuštanja ili strah od odbacivanja. Više je zatupljen strah od odbacivanja. Znači, da li će vas neka grupa ili vaše okruženje ili porodica odbaciti zato što ste takvi kakvi jeste. Kakvi god da ste. I ovo savremeno društvo teži i dosta potencira na toj autentičnosti i uopšte i rad na sebi. Znači, vidjet ćete i u terapijskom radu, za bilo koju terapiju da se odlučite, terapeut će vas voditi kao onom autentično vašem delu, ono što je vaše, da otkrijete sebe i da živite sebe na pravi način. Autentično se odražava kroz to da vi živite u skladu sa svojom unutrašnjošću u stvari, sa onim što vi zaista jeste i da ste u miru sa tim. I često ljudi brkaju autentičnost od te različitosti. Kad neko želi da bude ekscentričan, pa autentičan je u tom nekom svom izrazu, odevanju ili kako god. Ne, po meni je autentičnost u stvari življenje svakodnevno usklađeno sa onim što smo iznutra, kad spoznamo sebe i da budemo potpuno u miru sa onim što živimo, stvaramo i realizujemo u svakodnevnom životu. Bez straha da će nas neko odbaciti ili napustiti. Pa, na primjer, strah. Osobe koje su u strahu, one ne žive svoju istinu. One se plaše u suštini da žive. Ili one osobe za koje čujete kad kažu brinem se. Znači, briga vam je predsoblje za strah. Kad se za nešto brinete, za nekoga, ovdje ne pričamo o brižnosti, nego baš da se brinete da li će neki ishod nečega biti dobar, da li će ta osoba proći dobro, iza toga će se uvek nalaziti neosvešćen strah. I posle nekog vremena ćete vidjeti, ako radite na sebi, koji je to strah. Osoba će to uglavnom prepoznati po govoru tela, odnosno telo će joj slati impuls da ne živi svoju istinu. I vrlo brzo će se pojaviti na telu simptomi koji će ukazivati na to. Samo je bitno budete povezani sa telom i da osjećate to. Na primjer, česte upale grla i problemi sa krajnicima, sa glasnim žicama, ili problemi sa štitnom žlezom, što je dublji proces, mogu voditi ka tome da osoba ne živi svoju istinu, ne priča svoju istinu, da je često ućutkivana dok je bila mala pa i sada u životu, da se povlači, da dosta prećutkuje neke stvari zarad nečega. Kada vam se desi neka nezgoda, uganete nogu, ne daj Bože slomite nogu, istegnete mišić neki. Isto se to odnosi na neku poruku, da kažem univerzuma, da trebate nešto da promenite. Niste usklađeni, ne živite u skladu sa sobom i sa svojom istinom. Ali isto tako to može da se javi i intuitivno, kroz snove, kroz neke poruke koje vidite. Znači, ne morate da čekate da vas telo opomene. Znači, možete da vidite da ne živite svoju istinu kroz neke druge signale koje vam univerzum šalje. Vi samo treba da osluškujete i da budete prisutni u svom telu i u sadašnjem trenutku, a ne da budete daleko u prošlosti ili daleko u budućnosti. Pa vrlo jednostavno. Svaki čovjek na ovoj planeti teži tom unutrašnjem miru. I svi praktično tražimo da u svakodnevnom životu imamo taj mir. Što smo mlađi, to teže postižemo. Što smo stariji, to lakše postižemo. Zašto?
Kada smo mladi, mi imamo mnogo energije i ceo svet je naš. Žurimo da ostvarimo svašta nešto i ne obraćamo pažnju toliko na taj unutrašnji mir. Kad dođemo u neke godine, prirodno prihvatamo stvari na koje ne možemo da utičemo, prirodno prihvatamo stvari za koje ne možemo da izmenimo i radimo na tome da se ne nerviramo, odnosno da nas ne trigeruju spoljne stvari na koje ne možemo da utičemo. I tako smanjujemo nivo stresa i dovodimo sebe u stanje unutrašnjeg mira. To je jednostavniji deo. Ali isto tako imate ljude koji su rano počeli te neke procese rada na sebi i u nekim ranim 40. godinama ili polovinom tih 40. godina postižu taj unutrašnji mir i žive svoju istinu i svoj autentični život. Znači imaju dobar kvalitet života. Prvi korak bi bio da se praktično povežemo sa sobom. I to radimo kroz najjednostavnije stvari, a to je kroz disanje. I vi kad sebe ostavite na miru, ne morate nužno da meditirate, da idete u molitvu, nego samo da se osamite i da svesno dišete. Vi ćete onda primetiti u telu mesta kroz koja teže dišete, koja su opterećena ili imaju neki zastoj ta mesta u telu. Vi onda dišete kroz to mesto. Što vi povećavate kapacitet pluća i udišete dublje i izdišete duže, vi ćete osjećati kako dovodite svoj nervni sistem u stanje mira. Jer stanje mira nije samo mentalne ili emotivne prirode. Znači mora i telo da bude u miru. Znači mora nervni sistem da projektuje taj mir. I mislim da je disanje i smanjenje buke i osamljivanje prvi korak ka postizanju mira. Sljedeći korak bi bio da se krene na terapiju ili da se ide na neke radionice da biste bili svesniji da osvestite u stvari koji je vaš put kojim trebate da idete da biste došli do tog unutrašnjeg mira, do svoje istine i do življenja svog autentičnog života. A dublji korak bi bio da se posvetite radu na svom unutrašnjem sadržaju, da idete kod terapeuta, ali to ne znači da samo odete kod terapeuta i da ste završili posao, nego da između seansi primenjujete ono što ste se dogovorili sa terapeutom. Tako da rad na sebi definitivno dovodi nas do unutrašnjeg mira. Najbolje je donositi odluke iz mesta mira. Ali svi znamo da to često ne možemo da uradimo i da je život takav dinamičan, stresan i da moramo brzo nekada donesemo odluke. I često ćete videti, a i verovatno ste i sami iskusili, da donosite odluke zato što ste pritisnuti, primorani, imate rokove, morate završavati stvari. Taj pritisak koji savremeni čovek doživljava svakodnevno dovodi do sagorevanja na svim nivoima, znači i fizičkog, i mentalnog, i emocionalnog. I često u tom sagorevanju ili takozvanom burnoutu vi ne možete donesete odluku iz stanja mira. Donosite je zato što morate i birate uglavnom između dva zla. Ako ikako imate vremena da uzmete za sebe, da regulišete svoj nervni sistem, da dovedete svoje telo, i emocije u stanje mira, pa onda da donesete odluku. To bi bilo idealno. Ali svi znamo da savremeni čovek tako ne živi. I da se često nosi sa stvarima koje su ne za običnog čoveka, nego za Supermana.